Ostani kući i slušaj. Priče pod maskama. Podcast Helsinškog parlamenta građana. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana. Možda ti bolje zvučiš. Pa naravno da bolje zvučim. Ja imam taj takozvani radiofonični glas. Reci podcast. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana. Pandemija COVID-19 zbog svojih razmjera, ali i nemogućnosti struke da daju odgovore kako je liječiti, koliko dugo će trajati pronalaženje vakcine, koliki broj ljudi u svijetu zapravo zaražen, pokazala se plodnim tlom da milioni ljudi diljem svijeta sebe proglase stručnjacima iz oblasti infektologije i drugih grana medicine, iako o tome apsolutno ništa ne znaju. U konačnici to je rezultiralo i da dio medija i društvene mreže budu preplavljene dezinformacijama. Organizacija Zašto ne pokrenula je projekt Raskrinkavanje BA i danas ćemo upravo o tome razgovarati sa Tijanom Cvjetičanin. Tijana, dobar ti dan i da krenemo da je u Bosni i Hercegovini 5. marta evidentiran 0. slučaj pacijenta oboljelog od COVID-19. Da li je to zapravo i bila inicijalna kapsula da pokrenete pitanje kako mediji izvještavaju, koliko je lažnih vijesti, ili ste se to odlučili već kada je ono bilo jasno da se pandemija iz Kine širi u Europu i da je neminovno da će doći do naših vrata? Pa, raskrinkavanje radi već dugo, ovo je već 3. godina našeg rada, a fokus na ovu temu, na temu pandemije, jeste došao nekako u trenutku kad je postala ona, kako bih rekao, prisutnija i kod nas. U suštini kad je proglašena pandemija, otprilike tada su počele da se uvode i ove neke ozbiljnije mere u Bosni i Hercegovini i tada je nekako počela i ta lavina dezinformacija intenzivnije da se širi. I u suštini smo zbog toga u proteklih, od marta do danas, skoro sav svoj fokus preusmerili na informacije, to je dezinformacije o pandemiji. Iz 2 razloga. Jedan, naravno, zato što je to jedna ekstremna situacija s kakvom se nismo nikada suočili do sad i koja je to prosto sama od sebe nekako tražila. A drugi je što je naprosto i taj način i intenzitet i količina i broj dezinformacija sa kojim se susrećemo skočio, vjerojatno nekoliko stotina procenata u odnosu na ono što smo imali prilike da vidimo i čitamo u proteklih par godina. Tako da je to u principu taj neki period marta je moment kad smo nekako preustrojili čitav svoj rad da se bavimo najviše, ako ne jedino, dezinformacijama o COVID-19. Dnevno ste raskrinkavali, zapravo ažurirali stranice i raskrinkavali te dezinformacije koje su se pojavljivale u medijima i na društvenim mrežama. Koliko je to bio zahtjevan posao u moru svega onoga što nam je dolazilo, jer i sama struka je vrlo često, hajde da to kažemo još jednostavno ljudskim riječima, sama sebi sjedala usta. Da, to je veoma problematičan aspekt rada što smo imali od početka, od prvog dana kad je ne samo u Bosni nego u regiji uopšte registrovani ti prvi slučajevi, što smo imali ljude koji jesu iz struke, ali u smislu da imaju titulu DR ispred imena, ali nisu epidemiolozi, nisu virolozi, nisu infektolozi, ali su se nekako pojavili kao portparoli čak i vlada u regiji koji daju informacije o u tom trenutku još uvijek epidemiji, ne pandemiji. Primjer koji je možda najbolje poznat svima jeste izvesni doktor Branimir ili Branislav Nestorović iz Srbije, koji je izašao ispred tog nekog kriznog tima vlade Srbije i poručio u februaru, kada su u Italiji već uveliko se gomilali novi slučajevi i smrtni slučajevi od epidemije, izašao i poručio je ženama da mogu slobodno da idu u šoping u Milanu jer ih estrogen štiti od virusa. Tvrdnja koja apsolutno nema nikakvo utemeljenje u nauci, niti je tada imala. On je naprosto neko ko je estradni doktor i daje izjave koje su zanimljive medijima, zanimljive slušalcima, čitavacima, čitateljkama i u ovom trenutku on to radi ispred jedne zvanične institucije, ispred vlade. Pored njega stoji u tom trenutku predsjednik države. To su jako teške stvari ako se bavite fact-checkingom i vi sad treba da kažete ovo nešto što je rekla osoba koja je završila medicinski fakultet nije tačno. Niko od nas nema završen medicinski fakultet i onda se nekako u percepciji javnosti to vaga. Kako mi znamo da ste vi u pravu, a ne on, ipak je on doktor, iako on pedijatar, a ne virolog, ni epidemiolog, kao što rekao. Tako da to je nešto što od prvog trenutka se dešava i nastavilo je da se dešava do danas. Pogotovo što znamo da imamo
ljude koji su iz struke, ali koji poriču naprosto zvaničnu nauku i naučni konsenzus. Imamo doktore koji zagovaraju antivakcinaciju. Oni su trenutno veoma popularni na društvenim mrežama, jer svako od njih, čini mi se, ima neku svoju teoriju o koronavirusu i o COVID-19 koja se ne podudara sa trenutnim naučnim saznanjima, ali je veoma privlačna, senzacionalistička je, imate neke momente teorije zavere, što je sve jako, jako privlačno i vrlo je viralno, vrlo brzo postaje viralno. I onda imamo čak i ljude koji imaju Nobelovu nagradu koji izlaze sa takvim dezinformacijama. Tako da to čini stvari znatno komplikovanijim i rekla bih znatno opasnijim. Jer ljudi imaju tendenciju u ovom periodu sada, od kako je proglašena pandemija, da se nekako, više su skloni da prihvate onda dezinformacije koje im daju neku nadu. Da ovo nije tako strašno, da će brzo proći, da nije stvarno čak. I ako takva dezinformacija dođe od osobe koja je iz medicinske struke, to u tom trenutku postaje, kako bih rekao, sveto slovo i neprikosnoveno, iako de facto nije tačno. I to je veoma, veoma jedna konfliktna situacija u kojoj vas nužno stavlja analiza tako nečega i fact-checking tako nečega, jer onda dolazi do veoma agresivnih reakcija, ljudi koji žele da to bude istina i ne žele da im se kaže ne, činjenice, nažalost, ne potvrđuju tako nešto. To je prosto nešto sa čime se sada susrećemo otkako je to sve počelo i to ne jenjava, rekla bih. Antivakseri su, čini mi se, došli na svoje upravo u ovom periodu, iako nas povijest uči od prve vakcine koja se pojavila za zarazne bolesti, odnosno suzbijanje, da je to jedini način preventivnog djelovanja da bi se populacija zaštitila od širenja bolesti. To je na jednoj strani, na drugoj strani činjenica jeste da u ovom momentu zdravstvena zajednica ne zna kako doći, odnosno naučna zajednica kako doći do vakcine, odnosno koliko će dugo vremena trebati da se ona stvori. U toj procesu nekako, ti si to već dijelom pospomenula, ali mene zanima koliko se ljudi zapravo nekako hvataju navodno uz nadu, ali onda i vjeruju ljudima koji doista nikakve veze nemaju sa naukom. Recimo kada jedan veliki priznati svjetski sportaš govori da nije siguran da li se treba vakcinisati, kada popularni pjevač iz susjedne države tvrdi da će nam u vakcini ugrađivati i čipove koji će nas pratiti, koliko to ljudi zapravo, hajde ne govorim jer govorimo o relativno ipak neobrazovanoj, informisanoj, preinformisanoj, ali ne i obrazovanoj populaciji do koje to stiže. To su vrlo veliki problemi i to nije novo nastala situacija sada sa pandemijom. Takve javne ličnosti koje nalaze za shodno da govore o medicinskim savjetima, zdravstvenim savjetima da ih daju svojoj publici imamo odavno. I njihov je uticaj na javnost po meni zaista onako zastrašujući. Zato što pogotovo ako je to osoba koja vam, ne znam, dolazi iz sveta sporta, vi pretpostavljate da on radi se o Novaku Đokoviću, da budem konkretna, i njegovim savjetima koji nisu počeli od vakcine. On je, kad je počela pandemija, izašao sa nekakvih 10 savjeta za zdravu ishranu koje će vas zaštititi od virusa. Između ostalog, tu se nalazio i savjet da se uzima koloidno srebro. Znači, to je potpuna pseudonaučna izmišljotina čiji nikakvi efekti za zdravlje pozitivni nisu potvrđeni, a nosi sa sobom i određene rizike, naprosto konzumacija srebra. Taj smo tekst mi objavili još pre nego što, analizu toga još pre nego što je izašao sa tom svojim izjavom o vakcinama, koja je onda naravno buknula ne samo ovde nego onako globalno. I problem u tome što kada to uradi sportista za koga vi pretpostavljate da je neko ko vodi računa o svom zdravlju, ko te odluke zasniva na savjetima stručnjaka, zato što pod jedan može da ih priušti, pod dva racionalno je da na taj način se odnosi prema svom telu koje je njegov na neki način instrument u poslu kojim se bavi. Sve te pretpostavke utiču na to da njegova izjava dobija veću težinu, iako ona apsolutno nije utemeljena na činjenicama. Nije. Dakle, to je efekat ljudi koji izlaze izvan svoje struke, daju savete ili mišljenja ili iznose činjenične tvrdnje koje su pogrešne, je po meni vrlo korozivan, pogotovo na društva kao što su naša, koja već imaju vrlo nizak nivo poverenja u institucije. I nažalost, to je nepoverenje u velikoj meri opravdano. Zato što imamo institucije koje su
kako bih rekla, njih ne vode ljudi koji su kompetentni, kredibilni, nisu to nužno kriteriji po kojima su oni došli na ta mesta, kao što smo mogli vidjeti iz ovog primjera od malo pre ovoga doktora Nestorovića, nego su to ljudi koji su stranački onako dobro plasirani, imaju dobre veze, imaju, ne znam, štelu i tome slične stvari. Znamo da nam zdravstveni sistemi ne funkcionišu kako treba, znamo da ima puno korupcije, da ima puno nepotizma i sve to već godinama, decenijama unazad zapravo erodira poverenje u to da vam zaista nešto što dolazi od zvanične institucije, da je to pouzdana informacija i da vi verujete da će ta institucija takođe da se pobrine za vas u trenutku krize. Mi to poverenje ovde nemamo. A kad se još na njega nadograde ove razne fantazije koje kruže, pa ako ta fantazija još dođe od nekoga ko je autoritet ili koji je jako popularan i omiljen među ljudima kao što je recimo Đoković ili ne znam ko je bio drugi, Toni Cetinski, ako se ne varam je pevač na kog mislite, to je strašno zato što to nekako ljudima potvrđuje da treba više da veruju estradnim zvezdama, sportistima ili pak postovima na Facebooku, nekakvim obskurnim YouTube kanalima, nego što treba da veruju, ne znam, od svog doma zdravlja pa do Svetske zdravstvene organizacije, toj vrsti institucija. I to je sve zajedno veoma opasno. Taj način razmišljanja i taj mentalitet koji se ovde gradi i koji je internet dosta onako pogurao da raste još više, dovodi do toga da ljudi odbijaju stvari koje mogu da im spase život, da im zaštite zdravlje, dovode do ponašanja koja, ne znam, imali smo epidemiju ovih morbila, pretprošle godine, prošle godine u različitim zemljama u regionu, koja je apsolutno direktna posledica toga što sve više ljudi veruje da su vakcine štetne i da ih treba izbegavati umesto da se treba vakcinisati po regularnom rasporedu koji štiti od zaraznih bolesti. Znači sve su te stvari međusobno vrlo povezane i naprosto onako grade zajedno jedan antinaučni mentalitet koji je opasan u krajnjoj konsekvenciji, pogotovo kad su u pitanju teme vezane za zdravlje, što je trenutno, zbog pandemije nešto što nas sve najviše zaokuplja. Svoj obol su dale i vjerske zajednice. Imali smo niz okupljanja vjernika u hramovima, oko hramova, u vrijeme kada je bio policijski sat i kada smo imali zapravo i najstrožije mjere u prevenciji širenja zaraze. Kako se sa svim tim nositi, odnosno kako su vaša iskustva zapažanja, koliko su građani zapravo prihvatili i to da odlazak u crkvu neće, ili bolje rečeno ne da neće, nego da nema šanse da se zaraze jer zaboga, eto, Bog je uz njih i svetac određeni. Evo imali smo priliku tome da svjedočimo i upravo oko obilježavanje Svetog Vasilija Ostroškoga. Mi nismo imali takvih dezinformacija na tu temu. Prosto mi se time nismo bavili, nije nam bilo na radaru. Ali recimo u Crnoj Gori naš partnerski portal koji se takođe zove raskrinkavanje.me, oni su se bavili time zato što je kod njih to bilo veoma izraženo, s obzirom da je pandemija nekako izbila baš u trenutku kad se oni prolazili kroz jednu versko-političku krizu, to jeste ovaj čitav pokret Ne damo svetinje koji se zasnivao na tim nekim masovnim okupljanjima koje su, kako se nazivali, litije za očuvanje svetinje ili nešto slično, zasnovanih na tezi da neko napada pravoslavnu crkvu. I onda je naprosto dolazak pandemije u takvu jednu situaciju imao svoje specifičnosti u Crnoj Gori koje su uključivale dosta takvih dezinformacija. Vezivanje verskog sa naučnim, kako bi rekao, zdravstvenim aspektima pandemije. Pa su imali, ne znam, tvrdnje da vas crkvena zvona mogu zaštititi od virusa. Koliko god to zaista ovako kad se izgovori izolovano zvučalo neverovatno da će neko tako nešto ozbiljno da tvrdi, oni su imali takve ozbiljne tvrdnje da nekakva, ne znam, frekvencija zvona štiti od virusa i slične stvari. Tako da oni su se bavili recimo i tim tvrdnjama da se ne možete zaraziti ako delite nekakav sakrament u crkvi, što naravno nije tačno. I čini mi se da takve tvrdnje same po sebi nismo ih viđali u mainstream medijima, nismo ih čak viđali puno ni na portalima, to je više dolazilo tako tih nekih političko-aktivističkih grupa. Koliko je to uticalo na odluke ljudi nisam sigurna. Mislim da ljudi koji su čak i u ovim uslovima ne samo jakih preporuka, nego čak i restriktivnih mera, zabrane izlaska, ne znam, iz kuće u određenom periodu, zabrane izlaska iz kuće za ljude iznad određenih ili ispod određenih uzrasta i tome slično, koji su čak i u tim uslovima odlučili da odu, ne znam, na pričešće i podele kašiku kojom se uzima pričešće i tome slično, nekako imam utisak da ta vrsta izjava nije baš bila presudna, da je naprosto do njih nije došla prava informacija i da je tu
veći faktor, jači faktor su bile same verske zajednice, sama crkva recimo, koja ih nije ispravno informisala na neki način, koja ih je naprosto potakla da učestvuju u takvim obredima koji su u tom trenutku bili izuzetno zdravstveno rizični. I tu smo mogli takođe da primetimo, mada ponovo to nije nešto čime smo se mi sistemski bavili, ali čitajući takve tekstove, moj je utisak da niti su sve verske zajednice reagovale jednako, neke su bile mnogo jasnije u preporuci svojim vernicima: ne činite stvari koje obično činite trenutno, zato što vas one mogu staviti u rizik. To je nešto što je naprosto bila korektna poruka koju je trebalo vrlo jasno komunicirati sa vernicima. Mislim da ona nije jednako jasno došla od svih verskih zajednica. Isto tako mislim da smo imali dosta primjera u kojima imate neke onako, kako bih rekla, da je to do nekog tak zavisilo od odluke lokalnog, sveštenika kako hoće ili neće da se postavi prema pandemiji. Što je ponovo problem jedne religijske organizacije u svojoj strukturi, u svojoj nekoj organizaciji unutrašnjoj, kako se naprosto nosi sa kriznim situacijama kao što je ova. Mislim da to nije urađeno, ne mislim nego evidentno to nije urađeno na način da se stavi prioritet na zaštitu zdravlja ljudi, pa tek onda na ispunjavanje nečega što se doživljava kao religijska dužnost. Što u slučajevima ako vam nešto može ugroziti život bi naravno moralo da ne bude, kako bih rekla, na prvom mestu, jel? Fraza da je zemlja globalno selo više nije fraza. U realnom vremenu ljudima su dostupne sve informacije. Evo, kada govorimo o Bosni i Hercegovini i o našoj medijskoj sceni, ali i onoj koja stoji na društvenim mrežama, koliko je bilo autohtonih, ono što bi se reklo, lažnih vijesti, a koliko smo zapravo bili skloni prenošenju istih, pa šerovanju i tako širenju dodatne panike među stanovništvom koje inako, mora se priznati, bilo u dobroj mjeri izluđeno i činjenicom da je 2 mjeseca živjelo u svojevrsnim izolacijama ograničenih svih životnih navika, odnosno gotovo u korijenu presječenih. Iz našeg prethodnog iskustva, a to se nekako potvrdilo i sada, ja bih rekla da se najmanje dezinformacija koje su veoma tako uspešne kreira ovde, da nastaje ovde. U najvećem broju to je nešto što dođe ili iz susednih država ili je prevedeno od negde. Te autohtone, kako kažete, dezinformacije u BiH mahom su one koje se odnose na neke unutarstranačke borbe, ne unutar jedne stranke, nego međustranačke borbe zapravo. To su naše autohtone dezinformacije. Dezinformacije su nekako deo tih ne baš zdravih političkih procesa koje imamo ovde. A većina ostalih dezinformacija zapravo ne nastaje ovde. Imali smo recimo zanimljiv slučaj, nekoliko njih zapravo, ne jedan, ljudi koji ne znamo, uključe kameru, pročitaju nekakav tekst i postanu odjednom preko noći internet senzacije. To što oni čitaju nema nikakve veze ni sa čim racionalnim ili naučno utemeljenim. Povezuje se virus sa 5G mrežom, povezuje se sa nekakvim, sa chemtrailsima, to je neka isto fantazija o zaprašivanju čovečanstva i slično. I to ljudima nekako izgleda verodostojno i oni u to veruju, oni to šeraju u desetinama hiljada. I to čitaju ljudi koji su odavde. Tako da to izgleda kao nešto, evo je neka osoba koja je iz Bosne i Hercegovine, došla je sa svojim pogrešnim ili tačnim mišljenjem, viđenjem situacije i postala je viralna senzacija. Međutim, čak i taj sadržaj nije nastao ovde. To su prevedeni tekstovi sve belosvetskih teoretičara zavere, poput, David Icke i sličnih, koje neko sedne pročita ili ih nekako prepakuje i onda ih predstavi internetu. To je jedan način kako se pojavljuju te dezinformacije, a drugi je vrlo direktnim prenošenjem mahom iz Srbije pa onda iz Hrvatske. Jer je tamo nekako to tržište teorija zavera i pseudonauke, antivakcinaški pokret i sve to zajedno mnogo intenzivnije nego što je u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ne ostaje samo tamo, nego se naprosto širi. Tako da ako imate, nekoliko tih figura koje su istaknute figure antivakcinalnih pokreta u Srbiji i Hrvatskoj, one će sigurno u nekom trenutku, a već jesu, postati poznati i u Bosni i Hercegovini, bilo tako što ih ljudi viđaju na Facebooku, bilo tako što će ih neko od ovdašnjih medija zvati da nešto komentariše, da o nečemu da svoje mišljenje, bilo tako što prosto oni imaju, kako bih rekla, imamo zajednički jezik i to je jedno zajedničko tržište dezinformacija koje vrlo fino funkcioniše preko svih tih državnih granica. Tako da, ponovo,
većina dezinformacija s kojima smo se susreli o virusu i o pandemiji, iako su se proširile u Bosni i Hercegovini, nisu zapravo nastale u Bosni i Hercegovini. I to je slučaj i sa političkim dezinformacijama i sa većinom drugih vidova dezinformisanja online. Ne mogu da ovaj razgovor završim s tobom, a da se ne dotaknemo i 5G mreže. Oni nas posmatraju, oni će naše živote staviti pod kontrolu. Za sve je kriv Bill Gates, kome je u interesu da se tako smanji populacija čovečanstva. Koliko je toga bilo i koliko je to utjecalo možda na javno mnijenje i hoće li su mi kod nas iznenada ako uskoro budemo vidjeli ljude koji sa ljevkom za vino hodaju, na glavi ga nose omotanog aluminijskom folijom kako bi se štitili od vanzemaljaca i štetnog zračenja. Ne, jasno je da to sve zvuči dosta onako besmisleno, da ne upotrebim neki teži termin, ali u suštini stvarne posljedice toga znaju biti vrlo, vrlo nezabavne, rekla bih. Imali smo recimo već slučajeve da ljudi napadaju tornjeve telekomunikacijske, da ih ruše ili ih pale, zato što misle da odatle dolazi neki signal koji će biti smrtonosan ili će uticati na to da se razbole ili neko hoće da kontroliše njihove umove na taj način i tome slično. Znači, to često stvara posljedice u stvarnom životu koje su još ta materijalna šteta i nije najgore što može da se desi. Kako bih rekao, to su radikalizujući narativi koje ljude pretvaraju u ekstremiste u nekim situacijama. Jedan koji se trenutno širi, koji obuhvata sve to što si navela, Bill Gates, 5G, čipovi u vakcinama, ne znam šta sve ne, je jedan zaverološki pokret, kako bih ga nazvala, koji je ponikao u Americi pre jedno 3-4 godine, zove se QAnon, i njihova vizija sveta jeste ta da svetom vlada nekakva elita koja se sastoji od satanista koji su kanibali i zlostavljači dece. Mislim, naprosto sve moguće horor narative koje vam mogu pasti na pamet skupite u jednu i dobit ćete to kako oni vide kabalu, kako je nazivaju, koja vlada svetom, kojoj je prema toj njihovoj mistici došao kraj jer će Donald Trump da u sprezi sa američkom vojskom uništi tu kabalu. I to je onako kao neki loš scenarij za horor, naučno-fantastični film, međutim u njega zaista veruje veliki broj ljudi. I taj se narativ trenutno širi po Balkanu, prevode se ti njihovi YouTube klipovi, prevode se njihovi članci, titluju se njihovi intervju i tome slično. I to vam sada postaje skoro pa mainstream narativ na internetu u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji. Znači, jednostavno postaje nešto što ljudi počinju da tretiraju kao objašnjenje, istinsko objašnjenje onoga što se dešava. Posljedice toga u Americi su recimo bile da ljudi čine krivična dela. Imali smo slučaj kada je bio onaj famozni Pizzagate koji je deo čitave te QAnon priče, koji je govorio kako su Hillary Clinton i Podesta vlasnici lanca pedofilije koji operiše iz nekakve pizzerije u Vašingtonu, znači ništa od toga nije imalo veze sa životom. Čovjek je uleteo u tu pizzeriju u Vašingtonu sa pištoljem i počeo da puca, smatrajući da će tako da oslobodi decu od zlostavljanja kojem su izložene, iako ne postoje ni ta deca, ni taj podrum, ni ništa što se u toj priči tretira kao istina. Mi vidimo po komentarima koji nama stižu na članke koje objavljujemo da ljudi veruju u to i da su nekako, da počinju da bivaju radikalizovani na vrlo sličan način. Znate, ako vi objavite članak i kažete nije tačno da 5G sadrži smrtonosni signal, nije tačno da 5G može da utiče na vaše ćelije, nije tačno da postoji čip u vakcini. I ako je odgovor na to vi ste satanisti, vas treba istrebiti, citiram, onda vidite da dolazi do te jedne radikalizacije, jer se ljudima servira narativ u kome postoji nešto što je iskonsko zlo, znači zasniva se na zlostavljanju dece i na razboljevanju ljudi. I ako poveruješ da je to istina, instinkt ti je da uradiš nešto, jel? Da se to promeni. Tako dolazi do naprosto krivičnih dela koja se čine od strane onih ljudi koji su, rekla bih, malo psihički labilniji, pa ih onda ta priča nekako više usisa. Tako da ta neka slika nekoga ko veruje u teorije zavere, ko hoda sa tim aluminijumskim levkom na glavi ili čime već, jeste na prvi pogled smiješno, ali u stvarnom životu može biti mnogo opasnije, može biti mnogo radikalnije od toga i to je ono što je najveći problem sa tim teorijama zavere, jer pogotovo ovom koja trenutno kruži, zato što ona ima moć da nekako ljude usise, da ih nekako motiviše da deluju, a način na koji onda oni deluju je naprosto nasilan i destruktivan. Tako da je to ono što je nekako meni tu najveći problem, ono što me najviše brine jeste širenje takvih priča
koje, kao što rekoh, najmanje će nam problem biti ako budu krenuli da razbijaju tornjeve telekomunikacija, mobilne telefonije i slično. Mislim, problem je to naravno, ne kažem da nije, ali to može potencijalno čak dovesti do toga da neko bude napadnut zato što je proglašen za deo kabale satanista i tome slično. I to je ono što se već dešavalo prvenstveno u Americi, odakle je ta čitava priča krenula. Tako da to kad kažeš da je globalno, svet globalno selo jeste i nažalost opasna dimenzija toga je upravo ova što se globalno ti neki pokreti na ivici nasilnih kultova isto se šire globalno, a nema još nekog baš dobrog odgovora na sve to zajedno. Jer je jako teško nekome ko upadne u taj kompletan mindset, u taj mentalitet objasniti da to nije tačno zato što se svaka činjenica koja opovrgava to tretira kao deo zavere. I to je nešto s čime se sad nosimo i na što još uvek bojim se nemamo baš najbolji odgovor. Tijana, hvala ti na izdvojenom vremenu, hvala ti na ovom razgovoru, a jedino što bih ja poželjela tebi i tvojoj ekipi, ali i svima nama, da imate što manje posla. Hvala vam na tome. Svako dobro, doviđenja. Takođe, doviđenja. Ostani kući i slušaj Priče pod maskama, podcast Helsinškog parlamenta građana. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana. Možda ti bolje zvučiš. Pa naravno da bolje zvučim. Ja imam taj takozvani radiofonični glas. Reci podcast. Vi slušate podcast Helsinškog parlamenta građana.